ASTC KSA KNCA pen puthot kachisong amo kedeng chiti pli ada phopor pen puthot ada phopor an khonta in koda pli kangkir ke pha khorsing teron aphan mai phu ki bat pen puthot jakas ke seng thu bang phlia phang dun mai phu phadeng ke pek Harokhat Rajiv Bhavan along Congress Harokhat Assembly hin pen mai kangni Kardom Karbi prime time along penili Federal Kropi non bir tang ton pen RJ tha Hill State Kising Jalam Prabjin pen tripartite tok donangji la solam pen difu ASTC Tiriasa Hemalong pai pai thom kebra isi ani birta mai padu India ni hangni tura long kido Inglong arena khai mithanga state kido ason Karbi anglong la pendi mahasa orata state phanning hang Inglong hinia khai hemprek ke hangning kan phokeplo bonta Inglong hinia rat hemprek ke hang asyang tong aphan state la pen central sarkar tum anochidende Jharkhand Uttaranchal Chhattisgarh la pen Telangana phan state ki pe hutta Karbi anglong la pen di bahasa phan ki panung kuklo Kichari bom BJP asong japo Rajnath Singh la pen Nitin Gadkari tum kilik mat election apolo teltonama state alam kaning che tingnini Hill State alam pen ASTC KSA KNCA tum thering kora truck la pen chakong ingkora ke thom ani sarkar phan pinpur alo pajirlo sarkar phan batai pinpur alo pilosita tripartite tok aphan thangnat RDP pe lahayala munthi si chiti pli ada phopor pen puthot ada phopor an khonta ingkora pli kangkir padoji busi birta mailo pherang kya phan ASTC songja potum pachini আশা কৰিছিলোঁ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা কিবা সঁহাৰি আহিব বুলি সঁহাৰিটো পিছৰ কথা বৰঞ্চ অন্য নতুন ৰাজ্য গঠন কৰাৰ সম্পৰ্কত তেওঁলোকে ত্ৰিপক্ষীয় বৈঠক কৰাৰহে তেওঁলোকে চিন্তা কৰি আছে সেইকাৰণে আমি আৰু এখন মেম'ৰেণ্ডাম তেওঁলোকক দিছিলোঁ এতিয়ালৈকেও সঁহাৰি অহা সেইবাবে আমি উপায় নাপায় এখন 24 ঘণ্টা বন্ধৰ আমি ঘোষণা কৰিছোঁ ছেপ্টেম্বৰৰ 4 তাৰিখৰ ৰাতিপুৱা 5টা বজাৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰৰ 5 তাৰিখৰ ৰাতিপুৱা 5টা বজালৈকে 24 ঘণ্টা বন্ধ আমি আহ্বান জনাইছোঁ আশা কৰোঁ এই বন্ধলৈ কাৰ্বি আংলং আৰু উত্তৰ কাছাৰৰ সবু ৰাইজে সমৰ্থন কৰিব আমাৰ আপিল থাকিল তেওঁলোকলৈ আৰু আমাৰ ইয়াৰ যিমান কেইটা সংগঠন আছে আমাৰ ইয়াৰ যিমান বিভিন্ন সমাজৰ বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ ৰাইজ আছে বিভিন্ন অংশ আছে তেওঁলোকক আমাৰ যিটো সমৰ্থন কৰিব কাৰণ এইটো যদি আমি কৰা নাযায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইয়াৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা দিনক দিনে বেয়া হৈ গৈ আছে বেয়া হৈ গৈ থাকিব আমাৰ ইয়াৰ স্বায়ত্ব শাসনৰ যিবিলাক ক্ষমতা আছে এই ক্ষমতাবিলাকো ইতিমধ্যে কাউন্সিলৰ হাতত থকা ক্ষমতাবিলাকো তেওঁলোকে ঘূৰাই লৈ যাব চেষ্টা কৰি আছে কৰি গৈ আছে সেইকাৰণে এইটো যদি ৰোধ কৰিব লাগে আমাৰ ইয়াৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা যদি ভাল হ'ব লাগে স্বাস্থ্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই শিক্ষা আদি বিভিন্ন কথালৈ যদি আমি ইয়াৰ উন্নতি আনিব লাগে তেতিয়াহ'লে এটা পূৰ্ণাংগ ৰাজ্য ইয়াত হোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু তাৰ বাবে ৰাইজৰ সমৰ্থনৰ প্ৰয়োজন আছে আমি আশা কৰোঁ এই বন্ধটো সফল কৰিবৰ কাৰণে সমূহীয়ে ইয়াত আগবঢ়াই Khorsing teron aphan maipu bang plia phan dun maipu lapen bang githoma phan kongchun bang arpu peksi Joint Action Committee for Autonomous State thihek pen jakas aphan akimia sarti thapon thupusi kad news salang birta nang pale Jaka samai phu pachataga lopen birta nang ki phali atengke Autonomous State ke hang ke pangtang japhan pai thom cap ani difu Karbi Students and Youth Council sa hemalong songgetari japhan bang pukimi kangwaya mai pato mai longa chidon ateng khorsing teron aphan mai phu Stelin ingti kang therbe bijoy bela pen samsing hanse dun mai phu roshan teron George Timung lapen prakash terang aphan kongchun bang Moniram tokbi bipul tiso tinku ingti lapen Richard ingti aphan Rap Kongchun bang lapen Nathan Ronghang Marlof Timung Ruel Ronghang Dorsing terang bang pliaphan klem bang puar pupajil Harokhat Rajiv Bhavan along Congress Harokhat Assembly hin pen pai ni pai thom kebra isi arni Modi government hin pen Rafael scam aputhak mai kangni Harokhat Assembly Youth Congress amai Jirhon Hanse kachu phan phupana mailong Phuloni MCC amai phu Sonjip Teron Kongchun bang longkam ingti lapen Korkanthi MCC Kongchun bang Harsing Kropen danglok penan man pengkido Congress along klem bang phu bang phiatum chitong dun si mai RDP dun Namalam sopor phan birta moing tu paniksina Come one, come on. Grand opening of Bazaar, India.
A shopping mall consisting of various quality of gents wear, ladies wear, kids wear, and tremendous quality of household items, accessories, etc. Main Market, Old LIC Building, Karbi, Assam. Looking for your needs? Visit Bazaar, India. Claret Beauty Parlor. Folong ke chengsi so pinso la pen swar lo phan ke pamara dim. Probjin pen ingpu ponpu. Kangpu ponji lake pai chikluni pai ingora nerve cap arni. Ladak nang litum long ikji lake facial, hair spa, hair straightening, hair cutting, shaving, hair curly, tattoo, body spa, pedicure, lapet, medicare, hayu henlo. Claret Beauty Parlor, Difu Main Market Road, Bharati Lodge near Iron Bridge. Please tap in Ishan Motors, a showroom cum sales point of Royal Enfield, opposite of Langpi Dahangi Rural Bank, Dilaji Branch, Rongkhelan, Difu, Karbi, Assam. For more details, please contact 97748 73915, 7896 169021 or 957 988 008. Atorkimi Outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, grocery items are also available according to your needs. Atorkimi Outlet opposite Langpi Dahangi Rural Bank, Difu, Karbi, Assam. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesiri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dinamo people tharbirta long wang thulong longka long inut college ke charli anim sopi kithi alam kitardip ki pathima mainte kaching koi pensi kithi banghinia phan kangnang longka long inut college ke charli anim sopi kithi alam pen longka long not anta laswalam lam lelang
kisung ke phwa hema sor pen birta kilong tengki pai pai ingkora pri ani tuition pen hem ka chewang hut tempo gari pen kaching koi dok degree ang dengi charlie bom jumadas apran dam nanglo alang liphan bang thom ari sotum jumadas hema sor aphan pachini ne pin pen bang thom ari so pulok dev rakesh dev lapen jabbar alia tu homeo doctor aphan paklang de rapi hojai ihum hospital along sekilang dam je aphan porlo jumadas apia po tumla solam karjulong pen hojai pali dunlo bonta kesu ke pon bange thomta katrup pusi lam ingdang lam ke pho hemsor bange thoma phan hon thesi longka thana long lam hoi pidam lam hoya teng keton kilang atum pulok dev lapen rakesh dev banghinia phan ingnang si a holam kilong jia phan karju padu bomlo pusi longka pen ladak birta nang pali কি হয়েছিল আপনার আমাদের এই ছেলে গ্রামে একটা ছেলে একটা পেশেন্ট লইয়া ফিরিয়া তারপরে আমি টস দিয়ে মারিয়া দেখলাম দেখে ফেলাম বলি যে না বাবা আমার এখানে হইব না তুমি লিয়ে যাও দুসরে জায়গায় তারপরে চলে গেছি সে 24 তারিখ শুক্রবার ছোৱালীটো লংকালৈ টিউশ্যন কৰাটো অহা যোৱা কৰে তাৰ পৰা ঘূৰি আহোঁতে মোক ফোন কৰিছে দেউতাক মই আহিয়ে আছোঁ কেইটা বজাত 7:54 প্ৰায় 1টা বজাত ৰাতি তাৰ 4 মিনিট পিছত মই ফোন কৰিলোঁ ছোৱালীৰ মোবাইলটো ছুইচ অফ দেখা গৈছে তাৰপিছত আৰু তাৰ উদ্দেশ্য নাই Difu Singkiri Junior College along pai pai ni phai thom kebra ECR ni ada por phai sir ke por pen milor ke kai pangcheng ponsi ke charli dun ari soi janga tumpen kangpolun chetolun si freshers social meet mesen pen ki pachun pon birta card news long birta nang pali Labangso freshers amai kangpu pon lake advisory board along advisor arpukedo community researcher lapen writer Dharam Singh Teron and part of Singkiri College along advisor atum sikari tiso sangpi meki katharpi we Dhanraju Singkiri Foundation along executive member arpukedo on Chonteron Assam University Silchor Difu campus lapen phapang jangaman pen Singdon rong hangatum chetong dun pusi Singkiri Foundation for Education amai phu klengdun teron lapen chunpang Sarlomet tisotum pen birta pachini Karbi prime time birta bangkila mas kang ton boniglo dume thakmi kurang thu